Spika wa bunge ya MERU Ayubu BUNDI na ririte KIGOMANO gia KAWA kiria kikwirigirwa kuruthwa kaunti ya MERU na kiria gigatongorwa ni munini wa rais Rigathi Ayubu ariuga kuri na ubatu wa thirikari kuinga mamburuka akiuga ni mumathukagia baite ya murimi na kuabua muno mamburuka makauma thokone nkuruki kundi kimwe kembe mbethi babotete kwariria buria mbe mbethi batire kuthungira urimini uyu. Nego kweregirwa mucemani wa ntuku ithatu kaunti ya MERU wa kwariria kimera gia KAWA mweri uyu tukuthungira wa kathanthatu. Kigomano giki gatongorwa ni munini wa rais Rigathi na muoronto ni gucuira ntaira mathina maria methiritwe mari KAWA-ni na kuraitha nimbi itumite iwanda imingi cia KAWA ibingwa. Spika wa bunge ya kaunti ya MERU Ayubu BUNDI urani murimu munene wa KAWA na kwendekithia mucemani uyu uce na njira cia kweberia mamburuka ni kenda urimi uyu ukura wega. Kintu kinini His Excellency itweberwe kateo cia KAWA tate KAWA Kayubu kageta kauma KPCU geta kona mburuke ngegwitwa muthuri KAWA gakwa ikenderwe muntu kwenda KAWA direct no muntu ugutonya gatigati nuwe uwita kainya murimi na akongerora ambecha no muntu onge no muguri atina njirenge gukinyira KAWA nwetire through the broker gwatwika ikego affect price yetu ya KAWA uni ankuromba batwe tueja wa ndawa subsidized ere kuira KAWA na folia kuira KAWA subsidized tukaya wa fertilizer KAWA subsidized na ria tu yaka IPCU tukaya wa interview beyond the nerando kumbau kira tutiria kina kira gigututhangikia ikatero yu so na nontobwa ogu gikundi kimwe kigwatanite na society ya KAWA ya kathira ni mamiritie mubango wa kuona mbeu imbethe makuthungira ubandini uyu wa KAWA ni kenda gukiria kimera giki ona nkuruki yu ikenda arimi barima bomba kuumeria KAWA kao ebatetheretwe na group eu under kathira coffee society it is credible no thingaterie ute wamba bukethira burio ukethira kwina accountability na transparency onto antu betu kira tukwenda igukuria KAWA MERU eje na gukuria KAWA kinyake dhaito kwa miunda ni konyia lakini tunajua kinyawe na KAWA hivi anda itina bia kuye komi ikia KAWA ikia factory ala na thai KAWA kana demand muno na katiko ngana ndene Kenya na ndiko uruko none muno na ituize ayuthi baba bena potential na muno na gwita bathithie mantu jo bonde bagwita no boka thithio wa ayuthi withirwe na mubango wa nthuke imbithi kuthungirwa urimini uyu wa KAWA na njira ya kumanenkera mbeu na nkinyagia kumarutana buria KAWA kau kari magwa na kumenyerwa na ndikethera bamami betu ibakumba gutonya kaugeni na bagwata mapato ja mega atukareta yuthire ntekuga atutemantame ciali togere mantu ja KAWA iturumiana betu tone for example kananga mwana kona ngeke 500 no ntona new skills onchinda mbiko ngeke 500